Ok, pozdrav svima ljudi, dobrodošli na ovaj epizod na moj kanalu. Danas ćemo snimati Clash of Clans. Odavno nismo snimali Clash of Clans, danas ćemo snimati Clash Royale i Water Bottle Flip i neke tamo challenge, tako da imamo malo Clash of Clans. Da ljudi, evo nas u klanu. Sad ćete turnira, ali nije onaj od Dovli, od onog Clash of Srbije. Čekajte, možda ćemo staviti, ne, nećemo tako. I da, danas ćemo napadati, evo tu je ta baza. Nismo još ušte početi čokolo da gledam zidovi, vidite ovo. Nisam odvojila pa mi se pojavilo ovo drveće koje ćemo mi ukloniti. Čuvam da vidim tu full, tam full, tako da ajmo mi napast, vidite na full dugo, šta mislite sad čekati? Ako sad ovdje bude... da li ćemo moći napadni. Koliko vidim možda da ne, pošto previše je jak, tako da nema nikoga, ajmo mi napasti službe meć. Okej, mogli bismo ovoga, nema vremena. Treba nam neki, možda ova ne ima, znači, šta ćemo? Mogu bismo ovaj, šta mislite? Može. Okej, nije. Ovdje ne mogu već onako. Combat. Ako cijeli, ovo će da protekne napad stvarno super sigurno. Otišu s Archer. Ali se ovdje zezno možda. Evo ga, ovdje mi jedna zezna, cool. Bravo. Okej. Bravo, ovdje po air potrebno. Bravo, majstori. Okej, bravo, ajmo na town hall, brate. Ništa, nema veze, jedna zvijezdica, napali smo lika. Nema veze ljudom, ali ajmo mi da vidimo kako ćemo vrati. Ništa, ovo ostavi. Brate, pravo sam na ovu ligu. Ma nema veze, ajde. 14. Ma kakva bronza na koju ću idem ka... Brate, ovo najjača vidim. Najjača sve. Okej. Ipak, kada ćemo mi moći da uzmemo? Šta je? Volio bi joj, brate, mi sad. Možda ćemo da budem na budućem stavu. Tako da ljudi morati mnogo pređu. Gum, sačekajte, mogu bi... to je ovo 3. Da, to ćemo upgradeovati, ima još šta. Ovo ćemo upgradeovati, tako da od toga. I sačekajte, mogli bismo mi ovo da nađemo bar bazu u moju ekipu. U Battle, šta imamo u Battle? Start var. Šta je ovo? Nećemo to sad. Baš te nije. Okej. Slabija klan, izraćemo. Ja mislim se neki kao...
To mislite da dođem ovoga pa. Ok, mortar na koji je onaj 3. Mogao bi udovat, ali ne mogu sad jedino kad budem bio. Naime samo stone hole da vidim tu one blocks. Odakle town hall. Želim, znate šta je bi želio bi i Potter da nove bombe, ovo mortar, još jedan tako da stvarno bi bilo dobro. O, vrata kako bi ovo bilo. Vrati tako će imati. Nećemo to sad. Ljudi, to je to što se tiče ove epizode. Ja sam sad ulasite vratio sad. Mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Ćao.